فاش دخل الصيف ناضوا دوك المسؤولين ديال دولة الكبرانات العبيد ديال فرنسا تيدوروا على المخيمات ديال الاطفال وتيشحنوهم بالغل والحقد على المغرب. سمعوا احنا ماشي خاوتكم، انتم بينتوا بلي انتم يهود. حاجه الشعب المغربي ما خلطوش، وانما الشعب المغربي شعب عربي مسلم، وانما عندهم فئه نتاع الحكام هما اللي ينتموا لليهود. هم يعلنوا بنفسهم، مش احنا قلناها، المغربي اللي قالها. احنا خاوتهم الاسرائيليين. الله يحسك معاهم، الله يحسك معاهم. احنا امه محمد، احنا ما ماشي امه واحده اخرى، احنا مسلمين. عاود شنو قلتي؟ مسلمين؟ والسرو بعدا غير ديك الوليه اللي تيدوزو عليها دوك الوليدات صباح وعشيه، شريو لها غير شي بيجامه ب 600 ولا شي سريويل وكابيتشو ولا شي حاجه. على العموم ما تنستغربوش ان قبيله بني عداس تخرج لنا بحال هاد النماذج. اللي ما تعرفش بني عداس هي واحد القبيله كانت في الجزائر فولغار. اش غادي نفسر لكم، ما نقدرش نوصل لكم داك الوصف الصحيح، ولكن غادي نخليكم مع هذا الروبورتاج باش تفهموا اكثر. بيس. Bni Ades, connaissez-vous leur incroyable histoire? On connaît tous le mot Bni Ades, qui est couramment utilisé pour désigner des individus qui manquent de classe, qui sont vulgaires et indécents. Une expression familière bien connue. Ce que la plupart ne savent pas, c'est que les Bni Ades ont existé en Algérie. Mais qui est ce peuple? Les Bni Ades sont une communauté itinérante présente en Algérie. Ce groupe est connu pour son mode de vie nomade et ses pratiques traditionnelles. Appelés parfois les gitans de l'Algérie, ils sont issus de la tribu d'Ades à l'est algérien. Origine pas très claire, arabo-judaï-indienne. Ils ont un style de vie très proche des gitans et roms. Les Bni Ades étaient traditionnellement engagés dans diverses activités économiques spécifiques. Le commerce de chevaux était l'une de leurs principales occupations, où ils étaient réputés pour leur expertise dans l'élevage et la vente, ainsi que leurs arnaques de marchands de chevaux. Leur évocation renvoie dans l'imaginaire collectif aux incivilités de cette population nomade. En effet, Bni Ades désigne chez les habitants des grandes agglomérations des gens vulgaires et indécents. La tribu de Bni Ades était réputée pour être associée à des pratiques telles que la sorcellerie, la prostitution, le vol, etc.